Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Аламды жаратқан Аллах Таала мақтау olur. Аллаға хамды сана айтамын. Алладан өзінің ғана жардам сұрайбыз. Аллах Тааладан хидаят жолыны сұрайбыз. Аллах кимди тура жолға баштаса, аны ешкім адаштыра албайды. Аллах адаштырған бендени ешкім тура бағытқа баштай албайды. Күөлүк берем Аллах жалғыз, анын шерігі жоқ. Күөлүк берем Мухаммад алейхиссалам Алланың құлы жана елшісі. Аллах Таала мақтаулар пайғамбарға салават саламдардан кейін الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المرات كان يجلس مع أصحابه. күндердің бірінде пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің сахабалары менен ушундай отырған эле. فأخذ ينظر إليهم ثم قال لهم إني مشتاق لرؤية إخواني. Пайғамбар сахабаларына қарап тұрып, мен бір туғандарымды сағындым, бір туғандарымды сағынып жатам деді. فتعجب الصحابة الكرام وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ألسنا إخوانك يا رسول الله. Сахабалар таң қалып пайғамбарға айтты: "О Расулулла, о Алланың елшісі, біз сенің бір туғаның емес пе?" деді. قال لا بل أنتم أصحابي. Пайғамбар: "Жоқ, сілер менің сахабаларым, сілер менің жолдошторым" деді. إنما إخواني قوم يأتون من بعدكم. Мен сағынған бір туғандарым сілерден кейін келе тұрған қауымдар деді. يؤمنون بي ولم يرون. Алар мені көрбестен маға менің алып келген диніме иман келтіреді деді. أجر الواحد فيهم كأجر 50 منهم. Мен сағынған бір туғандарым мені көрбестен иманға келгендердің биттасының біреусінің қылған соуы сілердің 50-ңерге тең келеді деді. فتعجب الصحابة أكثر وقالوا منا أم منهم يا رسول الله. Сахабалар дағы таң қалды. Алланың елшісі, алардың қылған соуы өздерінің замандаштарының 50 соуын алауы, же біз сахабалардың 50-нің соуына тең келеуі деді. فقال لأنكم تجدون على الخير عونا وهم لا يجدون. Жоқ, алар ибадат қылуға жардам, қиыншылық таба албайды. Сілер жаныңарда мен бармын, мен түрткімін, менімен жашап отасыңар. Ошондықтан алардың соуы сілердің 50-ңердікі тең келеді деді. فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من إخوانه الذين يرونه ويحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Аллах Тааладан жалбарып сұранарым, біз ошо пайғамбар сағынған бір туғаннан бололы. Бұл дүниеде көрбөдік, ақыретте аны көріп, ал дуа қылған аны менен бірге болу үшін пайғамбар сүйген амалдарды қылып өтелі. أيها الإخوة الكرام نحن غارقون في نعم الله. Урматтуу бір туғандарым, біз Алланың тартуулаған ниматтарына, белектеріне батып кеткенбіз чөгіп. والنعمة التي نحن فيها الآن ليس نعمة كثرة نقود أو غير ذلك. Мен айтып атқан Аллах берген нимат ақшаның көптігінде емес, экономиканың өніккендігінде емес, башқа ниматты айтып атам. إنما نعمة اجتماعنا في هذا المكان. Ал нимат, урматтуу мусулман бір туған, мечітте ушундай чоғылғандығыбыз, бұл жамааттың топтолғандығы да Алланың берген ниматы. يقول الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم. Жаратқан Аллах Таала айтады: "Ва аллафа байна кулубихим", алардың жүректерін үлпет қылып досташтырып қойды дейді, жүректері бір-бірімізді. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. Жердегі бардық нәрсені тартуласаң, сарп қылсаң да, адамдардың жүректерін біріктіре албайсың егер ислам иман болып болса. إذا كم ثمن تأليف القلوب؟ Ондай бола тұрған болса, bir жүректің екінші жүрек менен досташуысы, bir-бірімізді жақсы көрүүдің басы қанша?
الله سبحانه وتعالى قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا هذا هو الثمن. Allah Taala aytат, жerde бар нерсени, жер бетиндеги бардык нерсени нафака кылсаң да, эки жүрөктү достоштура албайсың дейт. لا تستطيع أيها الأخ الكريم أن تشتري حب أحد لك. Урматтуу мусулман бир тууганым, жер жүзүдөгү байлык менен да бирөөдү өзүңдү сүйдүрүүдү сатып ала албайсың, мени жакшы көр деп. يعني ممكن تعطي واحد $100,000 $100,000 $1,000,000 على أن يحبك ولا يحبك بالصدق. Бирөөгө $100 берсең, $1000 берсең, $100,000, $1,000,000 берип мени сүйдүрсөң, сүй десең, чыныгы сүй албайт ал сени. هو ممكن يتظاهر بحبك. Мүмкүн тышында сени сүйгөн, жакшы көргөн болуп көрүнүп, рисавация этиши мүмкүн. لكنه لن يحبك حقيقة. Бирок чыныгы жүрөгүндө сүйүүсү болбойт сенин акчаң үчүн. الحب لا يشترى بالفلوس. Сүйүү деген сөз бирөөгө сый урматты акча менен сатып алып болбойт. الحب نعمة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها علينا. Бенде бендени жакшы көрүүсү Алланын тартуулаган берген белеги. Аллах аны берет. Аллах бергенден кийин бир бенде экинчи белекке дос болот, бири-бирин жакшы көрөт, жамаат бири-бирини сүйөт. فحب كل منا للآخر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. Ар бирибиздин арабызда жакшы көргөн досторубуз, адамдарыбыз бар. Бири-бирибизди сүйүү Алланын бизге берген ниматтарынан. وأنا أسألكم سؤالا. Мен сиздерден бир суроо сурайын. كل واحد هنا له على الأقل صديق وفي. Жок дегенде араңарда бир адам досу барлар бар да, бирөөдү жакшы дос деп бар да барыбызда. كم أعطيت من النقود لهذا الصديق الوفي حتى يكون وفيا؟ Шо чыныгы досуңа да канча акча бердиң дос бол деп. Канча акча төлөдүң? Акча менен لا شيء. эч нерсе берген эмессиң. هذا الوفاء منا من الله سبحانه وتعالى وضعه في قلب هذا الرجل لهذا الرجل. Сен үчүн чуркап, сен үчүн вафадар болгон достун жүрөгүнө Аллах сени жакшы көрдүрдү. هذا الصديق الوفي يفدي نفسه لك. Кээ бир ушундай достор бар. Досу үчүн жанын берүүгө даяр. Аллах аны жүрөгүнө салды. وأنت تفدي نفسك له. Сен да ошо досуң үчүн көп нерсени курмандык кылууга даярсың. ولذلك كان من ثواب هذان الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ماذا؟ يظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. Андай бола турган болсо, Аллах Таала айткан кыяматта өз рахмат көлөкөсүн ала турган бир адамдар бар. Алар кимдер? Бирөөдү Аллах үчүн жакшы көрөт, Аллах үчүн ажырашкан, Аллах үчүн достошкон инсандар кыяматта Аллах рахмат көлөкөсүндө болот дегендер. ليس الثواب أن تعطيه مالا في الدنيا. Сен дүйнөдөгү бир мал акча бергениң үчүн эмес ал. أنت لا تستطيع أن تدفع ثمن هذا الوفاء. Сен чыныгы доско достук үчүн акча менен аны сатып ала албайсың. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه ثمن الوفاء. Балким Аллах Таала сага болгон сүйүүдү, вафадарлыкты Аллах берет. ولأنك أيضا كنت وفيا معه فالله سبحانه وتعالى يعطيك ثمن الوفاء في الآخرة. Сен да досуң үчүн, чыныгы дос болгонуң үчүн, Аллах үчүн достошкон болсоң, кыяматта Аллахнын сыйлыгын берип, адамдар кыйналып жаткан кезде рахмат көлөкөсүн Аллах сени алат. يوم القيامة أيها الإخوة الكرام لا تستهين به. Кыяматта бирөөдөн карыз ала албайсың. عندما يحشر الله سبحانه وتعالى الخلق حفاة عراة غرلا. Аллах кыяматта бизди баарыбызды энеден төрөлгөндөй жылаңач, жылаңаяк сүннөттө отургузулбаган халатта тирилтет. وتقترب الشمس من الرؤوس قدر ميل. Күн башыбызга 1 миль жакын түшөт. 1 миль жакын болот күн башыбыздан. يبدأ كل واحد يبحث عن مكان يستظل فيه. Ар бири кыяматта бир көлөкө жай тапсам, бир аз салкын жай тапсам деп издеп калабыз. هل ستستطيع في هذا اليوم أن تشتري شمسية مثلا؟ Ал күнү сен зонтик таба аласыңбы? Бирөөдөн сатып ала аласыңбы? هل تستطيع أن تشتري تكييف؟ Ал кезде бирөөдөн сен кондиционер ала аласыңбы?
هل تستطيع أن تشتري مروحة؟ Al кезде біреуден шамалдатқыш сатып ала аласың ба қияматта? لا يوجد محلات في أرض المحشر. Қияматта махшарда базар жоқ, дүкендер жоқ. Сатып ала тұрған нәрсе жоқ. لكن سيظهر وستأخذ ثمن وفائك في هذا الموقف. Ал кезде досыңа вафадар болып, Аллах жолында достошқан сыйлығын Аллах береді. فجأة سوف ترى ظلا يظلك. Қоқыстан саға Аллах Таала тараудан бір көлөкө келіп көлөкө қылады, салқындатады. وهذا ليس كأي ظل. Ал жөнөкөй көлөкө емес ал. هذا ليس ظل شجرة مثلا. Ал дарақтың көлөкөсі емес. ولا ظل بيت. Үйдің де көлөкөсі емес. إنما هذا ظل الله يظلك. Алланың рахмат көлөкөсі сені көлөкөсін алады. بسبب هذا الوفاء. Досың менен Аллах жолында достошконуңдун себебинен. وبسبب هذا الحب في الله. Аллах жолында бири-бириңди жакшы көргөн үчүн. هذه نعمة أيها الإخوة الكرام، نعمة أن جمعنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة وبهذا المنظر. Ушул саатта, ушул күнү чогулган бир чоң нимат Аллах тартууларган белек, мана караңыздар. Бардыгыбыз Аллахнын үйүндө чогулдук, топтолдук. Бул өзүнчө Аллахнын берген бир ниматы. هل تعرف أن جلوسنا بهذه الطريقة تستنطر رحمة الله علينا؟ Билесиңерби? Ушундай отурганыбызда азыр Аллахнын рахматы жамгыр сыяктуу үстүбүзгө жаап жатканын билесиңерби? يمتلئ هذا المكان بالرحمات بسبب هذا المنظر. Ушул көрүнүш, ушул отурушубузда бизден де көбүрөөк толуп кеткен, бизге көрүнбөгөн Аллахнын рахматы менен толду бул жер азыр. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون المرحومين. Аллах Тааладан суранарым, Аллах өзүнүн мээрине алган бенделерден болойлук. كما أدعوه أن نكون من الذين يحب ويحب في الله. Жана Аллах Тааладан суранарым, Аллах үчүн сүйгөн, Аллах үчүн сүйүлгөн бенделерден болууга насип этсин. كما أدعوه سبحانه وتعالى أن نداوم على مثل هذه الاجتماعات التي تتنزل عليها الرحمة. Жана Аллах Тааладан суранарым, Аллахнын рахматы жааган ушундай рахматтуу жамааттарыбыз улана берсин. Аллах жолунда ушундай көп чогулуш, топтолушубуз боло берсин. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Сөзүмдү айтып, сөзүмдүн акырында өзүмдүн жана жамааттын кемчилиги үчүн Аллах Таалага истигфар айтып кечирим сураймын. وأخوي عبد الشكور الأستاذ عبد الشكور يكون. Ustaz Abdüşşükür ulanta versin. Men bir salamdaşуу sözüm ele.